Assalamu alaikum tuğanlar. Bizde Atrabotka pechka. Ko'rishingiz mumkin. Başında da aytib o'tayım, bunu bazı jetlar men kichkina suylash yo'llari menen. Buni o'zgachaliklar bu Atrabotka may menen chalinadi. Atrabotka may turadi turgan bachog'i 2 litr bo'ladi. May kichkina var. Buni kapelnisi buni tamizlab qo'yasizlar. Chamdasan o'zi tamizlab turadi. Buni trubasi 20lik trubasi 20 mm. Отработка моя. Нет, главный от жанып турган жери. Мына жылуулукту таратып берип турат. Мына обороты. Мына мөрүлөр. Мына жогору тарафы экиликтен, мунусу экиликтен, мына оңгон профилден болгон. И мына тартмасы 1.8. Вот. Görüşünüz mümkün. Bunu jandırıp koygan videolarımızı video tüyüne kaldırıp ketebиз. Kimga qiziq bolsa, to'liqroq ma'lumotni video tüyünde nomer qoldiramiz. O'sha yerda chalib to'liq ma'lumotni bilganga bo'ladi. Adres Жалават Сузак. Сузак içi доставка bekер. Жалават içi через Яндекс доставка чыгарабыз. Канча сом болсо ошончо төлөп алып аласыңар. Калган жет облуска через Ылдам Экспресс жөнөтүп беребиз. Барыңарга рахмат. Сиздер менен Сузак Ньюс.